ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ amadi kuki khutlai paibasingna mayanglambam risikantbu mihathina hatkibada pangal khunai gi maikaidagi akan mawongda yaningdaba phone Mayam kurumjari Northeast Window TV na sandok chapa numidangi manipuri mi pau meeting tabiri besingbu surbala mairembam na taram nokchuri haujik miyam da pau macha khaina bijari थोखनिंगदब थौदोक अमदा मैदै नुपा अमा कुकी मिलिटेंट सिंगना नोंगमैना कापतुना हातख्रे लमदम असिदा इंगतप्पा फिबमदा हंजलकले हाइना लौब यारब मतम असिदा इनौ नौना हौकिब निमित्ता मैदै नुपा अमा महाकी नुंगसिनजबी नुपीगी मनाक्ता चटपदा कुकी मिलिटेंट सिंगना फादुना पुख्रबा मतुंग नोंगमैना कापतुना हातख्रे कुकी मिलिटेंट सिंगना मिनुंगसि लेतना हातपिख्रबा मियोय अदु काक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा काक्चिंग खुनौदगी मयांगलांगबम ऋषिकांता एलाइज गिनमिन थांगकवी महाकी अपोकपगी मिंगना एम तोंबी लोइनना महाका नुंगसिनजबा नुपी अदुना चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की तुइबोंगदगी चिंगनु हाउकिप कवी हाइरी थाजबा याबा पाव अमगी लिखुंदा चिंगनु हाउकिप का ऋषिकांतगा कांगलुप की इरांग हौद्रिंगै ममांगदगी नुंगसिनरखि हाइरी अदुमोइनमक ऋषिकांतना नेपालदा थबक तौदुना लैखिबा अमदी इरांगना मरम ओइरगा लोहोंग खोंगदोंबदी लैखिदे सोशल मीडियादा वायरल ओइरकपा फोन रिकॉर्डिंग अमगी मतुंग इन्ना चिंगनुगी खुलदा ऋषिकांतना चंगलकि हाइना तक्सिलपदगी चंगबा यानबगिदमक केनोना चिंबदगी अयाब लौदुना हौकिबा चहीगी डिसेंबर की तारीख 18 लाखिबनी अदुबु UKNA ni चिंगनबा लालहौलु कांगबुना ngarang numidangi pung 6 makhai helakpada चिंगनुगा पुन्ना फादुना पुरबा मतुंग चिंगनुबु गारीदगी langthoklamduna ऋषिकांतबु फादुना पुख्रगा मिहाथिना हातखिबनि हाइरी पनबगै सोशल मीडियादा ऋषिकांतबु मकोक्ता नोंगैना कापतुना हातपगी वीडियो फुटेज वायरल ओइरखिबनि फुटेज अदुदा मखुतलोनदुना हातपीदनबा हाइजरबा फावबदा नाकंदगी नोंगैना कापतुना महाकपु हातखिबनि थौदोक अदुदा पेनद्रबा मियाम थोकनारक्तुना कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मफमसिंगदा लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिनकी Upan hali mi hat pazi putu piyo aduga nupi ji pabiyo nupi ji khut yawe hat pazi upazi da paisa aduki matik yawgi jahi taruk tare ki tolo aduna mana paisa ji pambagi khunik torga upazi thama mai manak thamaga ngarang ing halan bani putu ga nupi ji pabiyo aduga mi ha bu putu jibo ahoi khongjan hanok jero yang labam ऋषिकांतबु मिहाथीना हातखिबदा पांगल कुनाइगी माइकैदगी अकनबा मवोंगदा यानिंगदबा फोंदोरक्ली अमकोगी माइकैदगी मखाताना फोंदोरकपदा मतम कुइना पामदबा थौदोकसिंग थोकपा लेपलुरबा मतुंगदा पामदबा थौदोक असि थोकलकपदा यामना पेंदबा फावी मतम कुइनादगी कांगलुप अनिमकना पुकनिंग फादनबा अपील तौदुना लाकपनी अमदी कांगलुप अनिमकना वाखल तामिनबगी मामी उबा फंगलकलबा कान अमुक खन्ना पामदबा थौदोक थोकलकपासी लैंगाकना इचम चमना लैथोकपा यारोय असिगुंबा तमथीबा थवोंग चथरिबा खुलाई पाइबसिंगी मथक्ता कुकी मिचम सिंगनसु कंडेम तौफम थोई अमदी माइकई खुदिंगदा कुंदारिबा कांगलुप खुदिंगनसु हक्चिन लौदुना यानिंगदबा फोंगदोकफम थोई मिहात मिपुनगी थबक चथरकपा खुदिंगमक अमुकोकना हक्चिन लौवी अमदी इंडिया लैंगाकनसु हक्चिन लौफम थोई अमदी लौथोकदबनी अमदी लौखतकदबनी लोइनना लमदम असिदा खुंदारिबा पुमनमकना असिगुंबा तमथीबा थवोंग चथरकपा सिंगी मयोक्ता लेप्तुना अकनबा फिरेप लौमिनबा अमा ओइना लेपमिनबा चंगी हाइना अमुकोगी माइकैदगी फोंगदोरक्ली
ꯔꯤꯁꯤꯀꯥꯟꯇꯒꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯔꯤꯁꯤꯀꯥꯟꯇꯒꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯂꯨꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤ NIAꯗ ꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯊꯤꯒꯠꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MLA ꯀꯥꯡꯒꯨꯖꯝ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕ PR ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯗ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯁꯧꯒꯠꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯈꯤ ngarang thoningdaba thogdok ngarang January 2026 numit asida yamna lebak thiba thoningdaba thogdok akoigi inongnupa manglampham sikantabu yam tamthina hatopikibagi semjariba ngasi asigumlaba JC asina thamjariba wafam singdi asiba hakchang leibak mayam khangna atubada puthokpiyo maral leiba miatpasing atubada dandi pibiyo hairiba case asi akoi NIAda atu matamda pahenbiba pami aduga PR lengak si leiraga akoi khara safara adra IDB sing mayumda hanjilakna lebaki irangje tang taba ama la abra haina khanjiraga asigumlaba lamen tumenba kuki khulai paiba singbu nongmagi trigger thingba ngamdragadi yam thuba matamda PR lengak sina popular government amada lengak asi sinabiyo hairiba wafam sing asida karigumba government atubra thabak onthorokta targadi akhoi manipur da leiriba she sho singa loinana akhoi akanba khongjang changsilakani habisa ngasigi JC gi mihut ama oina aina mayam am su yawi even aigi kendra maktada ni kunthani thugi matakta handagi landu da iram da bijati kannabri na thubu mayam do case pansam lakana madu da ngangna boda aisu ai modu sa awahaba mo oirabani adu chingdana karigumba makan amatagi sigumba adigi aina yadaba lona yadaba khulai paiba haigadra koi mayam hen uri dungai hujiti social media gi matamni sida kari tawre aswaida kari tawre si adigi Delhi da kai dore America da kai dore si second amada khangarba matamni akoi gi ching da leiriba handak matada New Year gi Christmas gi moi gi Christian dharma gi chatam moi gi adugumba nimitaga si Nisa tak cha challe haraga maduda nupi khoigi kari haini saduna tawriba maduda khulai nulai puthokana he open permit phangaba adagi government gi security gumbalo open fire ga chappa ya badu makhan gi khulai automatic rifle adagi insas adagi AK na singba fire ga maduda nongmai gap tana kodnu tawrun mayam uriba sida natana huji chingda operate tawriba singse freely moibu chingda freely thadokkiba adi wadiba noina apamba tawning ba taw karimta duda koida athingba noida athingba piroi haba matagum chingda khulai paiba mayam ama free da thadoise masi hek thingri mo kaidi manipur ji masigi asigi aigi kendra to basata ri bijabum bari sikanta gi sigum case kaya tholakini aduna aina hangninge bharat sarkar da aduga media kutham da koi governor so ina thamjani base sahi ama phajal aba president rule bharat sarkar gi makha da chalai ri sarkar sina kari gi no ngasi bhawda armed forces special power act lariba chingi area da Lairiba khulai paiba yamna sophisticated haidi matik chaba yamna powerful khulai pairaga free the movement tawise phajanda dana thadoga thamibase base maitai akoisi pulap hananaba honabada government of India suna chobe agency ama oibuga loinana base thawaina plan tawrabra gari maram gino amu hanjalabda tamdana free da adi gari gumbanta tawba yadaba chingdana free da noina tamiba taw habigi mu da thadoi bise masigi behind the agenda se masigi behind the kari agenda lagi bise ai bharat sarkar dagi amadi governor gi leriba present government sidai answer pamin Mayang langbam Risikanta Singhi mihat asi khwaidagi pangdaba amasung saramjat ki thawongni haina Sivasena Manipur
प्रदेश की माइकई फोंदोरकली शिवसेना मनपुर प्रदेश मनपुर स्टेट कोऑर्डिनेटर नोंमाइतेम संजोय मितैना खुदेक पीदुना थादोरकपा चेरोलमदा मिहात असिगी थमोई कायरबा वीडियो अदुबु सोशल मीडिया दा अपलोड तौदुना मितै मैतै सिंगी खांगबगी इमोशन अमसुंग सेंटिमेंट बु अतमनना पाइदुना साननबा होटनरिबा असिसु मिहात असिबु चथरिबा फुरुप असिगी चौखत्तबा अदु उथोकपनी मणिपुर थोकलिबा इरांग असी लेंगाकना थमोई सेंगना लोइसिनबा होटनदबगी ममी इरांग असी हेक हौरकपदगी अदुम मियामना उदुना लाकली इरांग असिदा हकथेंगनरिबा फुरुप अनिगी मनुंगदा फुरुप अमबुना याचल लाक्तुना थमलगा अतोपा फुरुप अमना हुई अंगाउबा कैथेलदा थदोकपगुम थंबदा लेंगाकना निंगाइदना येंगदुना लैरी असिगुम्बा योंगलै मेलै नाइबा लेंगाक मवोंग असिना मणिपुर बु अनि थोकना खाइदोकलब्रा नत्रगा अतमनना खाइदोकनबो होटनरिब्रा हाइबसी हाइमनबा थोकलोय असिगुम्बा फिबम असिदा पार्टी की नत्रगा मसा मसा की राजनीति की खुदोंचाबा लौननबा होटनबदा इलेक्शन ममांगदा इलेक्शन की मीटिंग कयादा खा चिक्तुना मियामदा मणिपुर की अपुनबा सक्तमदा सिंगनरक्लबदी थवाई थदोकनी हाइना वासखिबा लुचिंगबसिंग कांगखदा लोटपा तोकपीरो मियामना नोंसानी कईनी हाइना खल्लगा थाजना अदोम अदोमबो मिहुत ओइना थागतखिबनी बोरा उचिनी खल्लगा बोट कहनखिबा नते हाइबा वाफम थमखि लोइनना विक्टिम की फैमिली ना फोंदोकपगी मतुंग इना मिहात असिदा लौतुनबा मानबगी मवोंगसु उबा फंगी मरमसिना मरी लेनबा सिंगना अककनबा मतमगी मनुंगदा मिहात असिदा चेनबा पुपनमक फादुना लोगी मतुंग इना चैराक पिगदबनी मिहात असिदा चेनदे हाइना सेंदोरक्लिबा कुकीगी लालहौलुप सिंगनसु मखोइना तसेंगना चेनदबा ओइरबदी मिहात असिदा चेनबा सिंग अथुबदा पुथोकलगा मणिपुर की मियाम खंगना चैराक पीगदबनी हाइना चिरोलसिना मखा तारी मयांगलांगबम ऋषिकांता मिहात की मयोक्ता कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन कादुको अमदी कुखमपाल टू कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट सिंधुना ngasi lamjawda wakat mifam chathakre wakat mifam aduda saruk ya kibi kunai kanba mara paibi lu kacching district General Secretary 𝐶 ꯂꯛꯁꯃꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯠꯇꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯅꯤꯐꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯐꯣꯡꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯇꯠꯇꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯂꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯂꯂꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤ अहिंगदा अखोगी मयांगलाम कक्चिंग खुनौदगी मयांगलाम ऋषिकांतबु मिहाथिना हातोपीबगी दमक्ता ngasi मिफम asi famjabani aduga masigi makha tarakpada कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट asida leiriba अखोगी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमदी खुगामपाल अनीना सिंजदुना ngasi sit in process asi अखोई सिंजल हांगजबनी masigi makha tarakpada अखोई इंडिया गवर्नमेंट की मफमदा अखोई वाफम कयामा अखोई हाइजनिंगी ngasi इरांग असी यानरे तंगदु लेतारे हाइबगी खोलाव मयाम अमदी इंडिया गवर्नमेंट की थोकलकली अदुगा मखा तारकपो इना अखोगी मणिपुरदा लिसिंग निफु हेनबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंग डिप्लॉय तौरगा लेरिबा मफम असिदा अदुसु मेंटली हिल बेस एरिया दा कुकी मिलिटेंट्स आर्म मिलिटेंट्स सिंग असिना अखोई फ्रीली मूवमेंट तौरकांदा ngasi मफम कयादा अखोई मिहा तौरपा अदुगा मी रिपोर्ट नैरकांदा वीडियो वायरल होरकांदा अखोई मसेंगी मरक्ता नुसी चानादबा गी थवोंग डिविसिव पॉलिसी इंडिया गवर्नमेंट न सिलकपसे मसे अखोई खुदकते लेपियो हाइदना इंडिया गवर्नमेंट अखोई हाइजनिंग अदुगा मखा तारकपदा मसीगी अखोई चमजरबा मिचम कया अखोई मसागी मरमदा चसबा मतमदा मसागी मरमदा अदुम असिगुम खुदोंग थिबासे अमो हना थोपीदनाबा अदुगा महौसागुम अखोई तंगदु लैदाबा पुंसी अदु हंजल हनबियो हाइदना अखोई ngasi फमजरिबा अखोई सिटिंग खुतलाई पाइबा नार्को टेररिस्टिंगबु योखतुना अदुमक थमलबदी मियामगे अचौबा इहौ सोइदना लाकनी हाइना कोकोमीगे कन्वेनर वाइके जिरेना फोंदोरकली पाउमी सिंगा उनाबा अमदा महाकना मकाताना हाइकिबदा लमदम असिदा इंग तप्पा हंजिलकनबा होनरिङै चेरक्ता खुतलाई पाइबा कुकी नार्को टेररिस्टिंगना तौनिंगबा तौदुना लैबदा लैङाकना येंगदुना लैसिनली कुकी नार्को टेररिस्टिंगगे तमथिबा थौंगसिंगबु लाक्सिनबा होनबगी महुत्ता वहाई अमत्ता लैङाकि माइकैदगी फोंदोक्तना तुमिना लैसिनबासी लाइबक थिबनि हाइनासु महाकना मखा ताना फोंदोकी मनिंग तमना चलहलकांदा निंग तमना मखोइना तौनिंग ममोंगदा मिशम मियाम सिंगसिदा अकी अखंग पोनबा मिशम मियाम सिंग हादनबा कुंबा पुनमक्सिंग असि ngasi लैङाकमा इंडिया की लैङाकमा लै हाइबगी एकोई वाहन थोक लेरत्रबा फिबम मखता ngasi मणिपुरदा लाई मरमदुन कोकोमी माइकेदगी थमजनिंग वाफम दि कइनो हरकांदा
Sigumba Jin Kuki narco terrorist sina Zatar Riba Adulaba Tamtiraba Mihat Mipun Singasi Lakshin Bagi Mota He Namakoibu Yokat Paman Bamonga Dulaba Makuina Toning Ba Adulaba indigenous people sing Mite Miam Singada Hanning Momatam the Hallenba Adulaba Toning Ba Mokoina Miam Singasibu Nampuda Namjinba Adulaba Akitu Zungo Puhon Matamda India Lengak Nangasi Pova Karigumba Mata Lakshindaba Regumoma Hokto the Vibe Masi Singulaba Kanglup Singasibu Yoksel Kanda Ikoi Mission Miam Singasi Mite Musum indigenous people singase Mutanaba India gets over Lalongado Masi Sudumata Lay Masi Kudakta Leptuna Okuishingasi Lakshin the Devani have said Ikoi Kokumi Makadiki Amzeke Ramaduna High Rebook Manipuri situation Sida India gi Lami Lishing Humfu Hena Ekoi Mapom Sida Mission Mia Magi Adumlo citizens sing Magi people sing a set Masibu Nang Nabukita Taragasu Sinda Lay Badulaba Lamhen to Henba Narco terroristing at Udi Masi Karishu Lakshindana Ekoi Mission Miam sing a Sibu Napisem Bumota Ekoi Tadu Kanda Manintam to Holy Pibum sing a set Suma Casa Tragali by the set Masi Yamna Ekoi Mian my strongest time the Masi Yaning the Ba Adu India Gomingi policy share Yaning de Masi enough is enough I would only Manam di Karino Arkanda Maramasin Ekoi Miam the Taming Wapam di Karino Arkanda Mission Miam Nakung Maroi the Ba Oergadi Lak Riba Indiagi security forces in share paramilitary forcing share Makoi Hanbigro India Manipur the Hanbigro Makoi sing a share, Adumla Lamhen to Enba, Jin Kuki narco terroristing a share, Masibu Tengabuki, responsibility is a Ekoi Mission Miam Singina, who indigenous people Logera, but to Loja Ekoi Hanti Labor, Tangula Tao, Pivo Mokanda, Mokoyamu, Hangezu, Hanbiro, I go up and see a Coco Miki Makiti, Tamzage, Aruduna, Sigumba, Tauduxing a she, Makatana. All of the Bona Bada, Leminary Bakang Purup Singna, Ekoi, Vikup Naum Singna, a Sigula Man to Henba, Adulba, Kulai Paiba, Singa Shidegi, Koi, Jackson Mina, but Sangi Iva, Wapum Sena, Anma, Coco Miki, Makegi, Sumba, Wapum Kazitam Deri, Adiba, Sina Osigi, Lake Hidabashita, Ekoi, Makegi, Naitaba, Nunga Wabusu, Serugazeri, Sumba, Pibamba said, Lamin to Embassy Sinato, Puma said, Ekoi. Yam strongest time they condemn to whom to be able to 800. Surachanpur district ki Tuibong town gi jail campus laiba quarter amadagi kuki militant sing ne haina chingnaba mioi khrana faduna pukraba matungda Hangle police station ki manung chanba ti najangi mafam amada kakching kunau uchal makhong lai kaidagi Tuibong da laiba mahaki nupi gi manakta numit kyani leiraklaba mayang langbam risikant gi mihatpu tongan balukya gi maikei digi yaning daba fongdok narakle Federation of Civil Society Folks Kanglaipak Kanbalup All Manipur United Clubs Organization amuko poire leimerol Mera Pai Apunba Manipur All Manipur Women's Voluntary Association Amawaba Manipuri Student Federation MSF Amadi Committee on Human Rights na Tingba Lupsingna Mihat adubu akan mamawongda yaning daba fongdorak pagaloynana achumba langlalangjin khangnanaba amadi maralaiba kuki militant sing matik chaba chairak pinanaba National Investigation Agency NIA da case asi sinaduna thodogasi ge achumma wayel athuguma tamda phanghangadabin haiba wafam thamlakli Kurai Assembly Constituency ki MLA Susindro Friends Union Club ki jurisdiction manungda boycott taukre Kurai Haikru Makong Junior High School gi ground da semgat sagatliba classroom amadi computer room ani bu hakthengana thugai bata chenariba Kurai Assembly Constituency ki MLA asigi mathakta Friends Union Club ki jurisdiction manungda boycott taubaga loinana mahakka mari leinaba thabaksing amatta yauda bhaiba wafam yauna club amadi mera paibi singna akan ba ware bahum laure haina yaifa tharob nupi lup Kurai Haikru Makong gi general secretary Waikom Asalatana Fongdorakli wapam asing ngasi Imphal East ki manung chana leiba Kurai
ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯃꯈꯣꯡ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 19ꯗ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯃꯈꯣꯡ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯔꯨꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯔꯝꯗꯅ MLA ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 10ꯗ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯃꯈꯣꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯟड्स यूनियन क्लब FUC अमदी खुराई कोनसम लेकाई मेरा अपुनबा लुप असिगा लोइनना मिफम अमा पांगथोकी हाइदिबा मिफम अदुदा थुगाइरम लबा रूम अनि असिबु मरी लेनबसिंगना अथुगा मतमदा सेमगत सगतहनबा हौजिक सेमगत सगत पिदुना मतिक चाबा इंफ्रास्ट्रक्चर लेरबा स्कूल असिगी ग्राउंड असिदा मखाताना डेवलपमेंट गी लाकपा क्लासरूम खुदिमक मखाताना सेमगत सगतहनबा अमतो इना यानबा लेइतना लेइतबा अमदी स्कूल ग्राउंड असिदा सेमगत सगतलिबा अनौबा रूम अनि असिबु थुगाइबदा चेनरिबा खुराई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA बु हैक्रुमखोंग क्लब असिगी जुरिस्डिक्शन मनुंगदा बॉयकॉट तौबगा लोइनना महाका मरी लेनबा थबक थोरम सिंग लेकाई असिगी मियोय अमता सरुक यादबा हाइबा अकनबा वरेब अहुमसी मियामना अमता ओइना लेपनरि हाइनसु महाकना फोंगदोकी इंद्रो याइमना अखोइगी JCB थाजल आगा मसामक यावना अखोइगी मिस्ट्री सिंदुना मथक्ता कारिंगगी मथक्ता अखोइगी JCB ना अखोइगी नोम हाइ तारेको मदुना ताकपदी स्कूल असि खतंग मांगना थुगाइबगी वाखलोन खतंग नतबिदा हाइरिबा मिस्ट्री सिंदुगी थवाइ सुमाना तेमसिंगबने हाइबसे अखोइ लेकाइ सिगी मैरा अमा ओइना प्रजा अमा ओइना अखोइना कंडेम तवे अदुगा हाइरिबा मिफम अदुदा अखोइ मियाम सिंगी मोड मथंग मनाउ नाइना लौरबगी तुंगदा मियाम पुंबा अमत ओइना रिजोल्यूशन अहुम अखोइना ताजकी रिजोल्यूशन अहुम अदुबु मणिपुर मियामदा अमदी लेकाइ लेकाइ खुदिंगमंगना हंगनरपा पाखुमदो मदु पिनिंगबा अमा ओइना ngasi aina press media gi mangda अदुगुला रिजोल्यूशन अहुम अदोइना थमजगे Number 1 da education department amadi anauba room ani asibu thugai biramba mari lainaba miyoisina athuba matamda semgat chagatna ba haina amato oina yanaki aduga ani shuba resolution dana number 2 resolution da hojik semgat chagat piduna matik chaba infrastructure lairaba school ground asida makhata na development gi lakpa classroom khudingmak semgat hanbada amata oina yetaba laitana yanaki ba hairiba नुमितुगी मिफमदुदा अदुगा अहोम सुबा रिजोल्यूशन दा हौजिक मक सेमगत सागतलगिबा स्कूल ग्राउंड असिदा अनौबा रूम अनि असिबु हथेक नना थुगाइबद सेनरिबा खुराई केंद्र गी MLA बु क्लब की जुरिडिक्शन मनुंगदा बॉयकॉट तौबा अमदी महाक मरी लेनबा थबक अमता लेकाई गी मियोइसिंग अमतना यावदबा हाइना अमता ओइना यानकी मरमदुना हाइरिबा रिजोल्यूशन असि ngasi aigi kurai kendra madi manipur praja gi mafamda resolution asibu mitmai oinana ba haiduna mafam sigi miyoi sing praja singna amatta oina miya mangda laukhuksari haibo pamche thamjagi ngarang hairok part 2 bazar da miyam gi oiba mifam mama hairok part 2 bazar development committee na sinduna nimidang waram pung mga taba matamda pangthokre mifam maduda KS maniyai masing nungsi sana laima chairperson hairok municipal council and Dilip Singh councillor K Santa Singh ex councillor amadi yai masing na athoiba mithunglen sing oina sarukya ki ngarang gi mifam maduda miyam na amato oina yanaduna warep khara lauki warep sing adudi bazar da ising marang kaina fanghanna ba hotna ba amadi public toilet ningthina thamba bazar asi matik chana mai thanba amadi athubada social service ama tawduna luna na thamba athubada municipal council asigi thaupuba sing amadi club ki thaubu singa phaminaduna committee asi henna chawthok khanaba committee adugi convener oina TS Suninda Singh bu khanba haiba warep sing asini Plastic की महूत सिंबे याबा पोलम सिंह सिजनरसी हाइना इको नेटवर्क मणिपुर की प्रेसिडेंट सिंथांगंबा लाइस्रमना फोंगतोरकली महाकना खुदेक पिदुना थादोरकवा चिरोल अमदा मखाताना हाई अमोट अकाई लेतबा लमदम अमा ओहनबा होनबा मतमदा मियामना नुंगतिगी सिजनरीबा पोलम सिंह मफम चाना लोइसिनबा इको नेटवर्क मणिपुरना लेपा लेतना होनरी अखोई खुदिंगमकना सिजनबा लोइदबा पोलम सिंह सेग्रीगेट मपुंग फाना तौरगा मफम चाना थमसी अदुगा Kanaba Hiramda Sijanasi Loinana Manipur Pollution Control Board Mahut Directorate of Environment and Climate Change Amadi Atai Mari Lainaba Lengaki Loisang Singna Environment Kanaba Luna na Lainaba Paikatliba Tabak Thoram Singda Aikoi Kudimak Saruk Yaminasi Haina Fongdorakli Nariba Polam Singase Amona recycle to Nanaba Mona Sinabia Mondo talked about Taragati Akona Masi Lanko with the so Leva we have the Tingakanda Puchen Baleva Hilakpa, my Tadu Ragaso, Maduri Tolakpa, my Kuman Nil Singa,
एटमोस्फेयर यावर कांदा नुसित तिनगर कांदा सो हंजिनबदा कोई मियोइबदा यामना किनिंगाय ओइबा लेना क्या अमा पोलकपा मसिना मरम ओरगा लेरिबा मालेम मसे हिंगबदा वाबा दुगुमबा हिंगबदा साफाद्रबा मालेम अमा ओयलंगबा मरम अमा ओय अमरा काइसिंग मफम चाना लोसनबा एनवायरनमेंट कनबा लुबा नांबा लमदा मु ओहनबा पपुना प्लास्टिक की ओइबा पोल्यूशन जे मालेम पुंबदा इशू ओरबनिना असिगी पोल्यूशन जे हंदाना बहनाबदा अखोय कोय खुदिमना प्लास्टिक की मो सिनबा याबा पोलमसिंग सिनबा तंगाय फदना प्लास्टिक सिनरबा तारगसु अमोना रिसाइकल तौननबा अमोना रियूज तौननबगी अदुमो खुंथांसिंग पाइखला कांदा मसी चाइथोइबा मफम चाबेल लंथोमबा मदि मै थादोमबा कयासे मसी हंदहलगा लुना नाना लेबल लमदा मो हेनबदा खुदिमो सरुक यामिनसी हेरोकी तोंगा तोंगा मफम सिंगगी खुंगलगा थंबिरमलबा प्लास्टिक की पोलमसिंग असे असौक तेजसना अमुक अखोय केजी दा ओलगा पैसा पीरगा दुमाने लेबीबनी खुंबा मियोइसिंगसु पैसा फंगबगी नुंगाइजबा मसिना कुल्लुबा अदगी सिउंबा सिट सेंगबदा अवाबा लेरंबा मयाम पैसा फंगबदा कमायना काउथोकचै अदुगा मसिना मरम ओरकांदा अमोटपसिंग असे वैल्यू लेबा पोट अमोनो अथोबनिना कोई हानदी पंगल हुंदोंबा पंगल लंथोंबदो हुजिकि खोमजिननबगी होंगरुबा नायदना थोपिरकना मरम ओरगा साइथोंबा लंथोंबा अमदि मसल हनबा हनबदा दुकि मतेंग ओय हौकिबा तारीख 13 तोंगान तोंगानबा मफमदगी मणिपुर पुलिसना सोरेपागी नुपी अमा याउना मियोय मरी फारे हाइना पाउचेसिंगदा फोंगलकिबा मियोयसिंग अदु सोरेपागा मरी लेनदे हाइना फोंदोरकली लोना थिंख्रबा सोरेपागी सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन MCI फबिना कुदेक पीरुना थादोरकपा चेरलमदा मणिपुर पुलिसना फारिबा कैथेल लाकपम तेलहैबा LS मंगांग LS थोइबा LS लमयानबा चाही कोंथौजम गोदी मैतै एलाइस फेरेपा चाही कुलहुमदोय लाइस्रम इचन देवी एलाइस संगीता चाही कुंश्रा अमदी समुराय लाकपम अरविंद शर्मा एलाइस फेरेपा हाइरिबा मियोयसिंग असिगा सोरेपागा करिगुम्बा हिरम अमतदा मरी लेनेदे हाइना चेरोलसिना मखातारी Entrepreneurship as a career option for educated youth haiba hiramda nomagi oiba entrepreneurship awareness program ama ngasi Liberal College Luang Sangbam da pangthokre MSME Technology Center Imphal na 𝐼𝑞𝐴𝐶 Liberal College ka punna pangthokkiba thoramadu da SBI LDM Imphal West amasung Thawal District ki manager Dr. M Utamna karam tawna mahairoi singna bank account hangani mahai tamba loiraba tungda kari kari tawgani amadi UDYAM account karamna hangani haibigi matangda marik chumna wangangki thoramadu college asigi principal professor N Sanjoy amadi vice principal Dr. W Pradeep Kumar Sarukyaki Gender Inclusion and Equality Initiative of PM Usagi Makada Numit Humnigi Oiba Volleyball Masanagi Nupi Singi Oiba Training Program among ngasi Liberal College ki Seminar Hall da Hongdokre Liberal College na Sinduna Pangto Kiba Thoramaduda College Sigi Principal Professor N Sanjoy B Pisu Oidiba PM Usagi Nodal Officer Dr. W Pradeep Kumar Amadi Atay Oza Singh Sarukyaki Sanabada Setkadaba Uniform Singh Su Principal na Sanaroi Singh da Yentoki Training Program Adu PM Usai Gi Makada Yamna Kanagadova NEP 2020 ki Saruk Amani Haina Principal na Fongoki. Team spirit, she team spirit hai mai khana karke hat tanda nang hani hai mai office ma da ta establishment ma da ta tragana company sa da thok thok ma tanda nang team spirit na hai mai nang thok thok ya mai ni phung hawa ma kane ba adu atu ko na nang hai mai group leader ba ma tanda mayam si physical policy ta kan mayam ta mas mas ba ma kane si ra NSS ta tragana sports ta ma yaw ba ni na adu ko ki khar ya ro tanda fix se sa do ma tanda na koi hadi se adagi so adagi every ba ai na pa mo to aduga sa ta kan ada kuma sing na da sing so sa kan da pa pa da bom na ba ma pi ko ta ma ana ti kam da sri ko he
Nongpok Ningthau Panthoibi Yeripok Top Chingthagi Lai Haraubagi Thoram Lakliba February gi tarik tara nipan lamtagi nongapanba numit asidagi numit tara matuni chupna Lai Haraubagi Thoram pangthokadoriba sigi mangoinana Andro Assembly Constituency sigi MLA oiriba 𝐶𝐞𝐰𝐬 𝐁𝐫𝐴𝐬 Laibong asigi akoibada lairiba khangpok sang sing asi nauna flooring tawduna Lai Haraubagi Thoram yauba lakadoriba miyamgi phampham khudong chanabagi damak semjin sajankhre hairiba Khangpok sang sing asi nauna flooring tawbiduna semjin sajanbi kiba asida nongpok ningthau panthoibi thogal kanglop yaripok top chingthana MLA 𝐶𝐞𝐰𝐬 𝐁𝐫𝐴𝐬 ngамkai leitena thagat paga loinana matung tarakpada matam sangna miyam gi thabak thoram puba ngamba nongpok ningthau panthoibin anina yaifaba pina birasanu hainasu makhatana phongdorakli lemna 𝐋𝐢𝐯𝐬 amasung layeng bagi kem amang asi Thawal District ki Charangpat High School da pangthokre kem adu Indian Red Cross Society ki Thawal District branch na RIMS ki Department of Transfusion and Medicine BZ Dental Aesthetic Clinic athokpam amasung Khetri Sanglen Thawal da hangba Scarlet Eye Care ga punna khutsamnaraka pangthokibani Quit Intoxication Be a Healthy Donate Blood haiba wakalonda pangthokiba ngasigi kemaduda nupa blood donor kunipan amasung nupi blood donor ahum puna donor kuntra mathoina lemna 𝐋𝐢𝐯𝐬 hairi Yeripok Kekru Gaurok Chingda Laiba Gaurok Mahadevagi Kuvamda Faren Panchamnigi Thoram Pangthok Lagani Kekru Ideal Progressive Committee ki Maikaidegi Thadorakpa Chirolamada Miyamna Numit Asida Isorgi Mafamda Thongni Balaknaba Paujil Pirakli Amadi Pamdaba Thodok Sing Thoktanaba Senli Langliba Singnasu Ngak Senbegi Thabak Ningthina Pangthokani Haina Committee Sigi Maikaidegi Phongdorakli Lakliba January ki tarik 18 February ki tarik 3 phauba Bengaluru Karnataka da pangthokadaba FIAPF na accredited tauba 17 Bengaluru International Film Festival 2026 ta Manipur gi naha oidiba filmmaker Rakesh Marangthemna direction piba Manipuri feature film Phawoibi The Goddess of Pedi Indian Competition Section category da official selection tawrakre film asi India gi amadi international gi maming leiraba festival khara dasu uluraba film amani National Rifle Association of India NRAI na sinduna 11 December 2025 tagi 4 January 2026 pauba Dr. Karni Singh Shooting Ranges New Delhi amadi MP State Shooting Academy Bhopal da pangthokiba Humphudi Pan Suba National Shooting Championship Competition NSCC 2025-26 ta champion oirakraba Manipur gi Marksman Club ki member singbu ngasi taramna okre ngasi Manipur Marksman Club na sinduna khongjomda leiba Slopeland Public School ki campus ta pangthokiba thoramaduda Imphal West District ki DC Rajkumar Mayanglangbam IAS Samagra Shiksha Manipur ki project director amadi Bosem ki chairman chu oiriba Education S ki director N. Bogendra Mitai MCS 3rd IRB ki commandant Sarangtem Hemanta MPS amadi Slopeland Public School Khongjom ki founder chairman Dr. Nahakpam Bablin Mitai na athoiba mitunglen thoramapu amadi akanaba mitung sing oina saruk yaki shooting championship adugi tongan ba event sing da mai paktuna Manipur gi mingchet purakraba nupa amasung nupi sanaroi kunmanga da athoiba mitunglen singna momento sing piduna ikai khumna bu utki athoiba mitunglen gi warol pireduna Imphal West District ki DC Rajkumar Mayanglangbam IAS na hai ki bada Manipur gi Sanaroi Singh na Thengnariba Kudongcha daba Singh adu mari leinaba association Singh yauraga punna faminaraga tanaminasi pangba yaba mating su pangane sports ki discipline amani masida aikoi mai paktaba yade haiba wakhalonda kanna honadaba yade asonba leiba singsu punna honaminasi hairaduna angang singda tongan ba masana kaya takpi tambiriba adumna shooting asisu discipline ama oina angang singda khanghanbada yamna kanagani haiki Manipur Rifle Association adage Manipur Marksman Club aduga noida leiba difficulties haibatare kupna wari sanadragadi aduga toin unadragadi ground reality do aina su khangdaba yai maram aduna first and foremost koi athubada meeting sinanaba tausi madu koi punna tanaminasi
and we have to think it's more of like a discipline. Aduga sports ki angle namni discipline namni masida koi gi talent hunt togdawe ade groom togdawe ade hebagi angle lomda aduga noi gi difficulties level sing do tanaminasi and angang sing da sumasi okoina painting to holiba drawing to holiba life skill mayam ama takpiriba swimming ga heliba si mayam sing gi marak sida sisu discipline nama oina angang sing sida introduce to bada yamna phagani na khalli ai gi wakalon da ko focus sangba aim bhajana tawba aduga ai gi all round resources makai je komjan tajal le haraga ai gi target to sini aim je sini have si gi angle lom da pu si am kana ganen khalli. First state level KCC Open Tennis Ball Cricket Tournament 2026 ki taramathoji chanba nimita ahan basana ki ba match da KODS Kongpal na YWC Pachoi bu wicket ahum da thoiba ngamkre amadi KODS Kongpal gi Somokant tat hizam na man of the match ki mana laukre ani super sana ki ba match da no look kaikhu na YWC Pachoi bu wicket taruk ta thoiba ngamki no look kaikhu gi Prameso Morang team na man of the match ki mana su funky ahum Suba Sanakiba Mestana Kanglei KODS na LYL Lairik Yangbam Laikaibu Rankuni Toy Henduna Mighty Bapiki Amadi Kanglei KODS ki Bibek Ras Chabung Bamna Man of the Match ki Mana Funky Ngasige Anoiba Sanakiba Mestana No Look Kaikuna LYL Lairik Yangbam Laikaibu Wicket Rukta Toybangam ki No Looks Kaikugi FM Saripna Man of the Match ki Mana Lauki. Hauze aroi bada maroi ba pamu khana pizari maning daba thawdok amada maidin nupa ma ku ki militant sina nomina ka ba hakri amadi ku ki kulai pai ba sina mayang langbam risikant bo mi hathina हाथ की बदा पंगल पुनाई की मार्केट के अकन नमूंग द यानी द परफॉर्मेंस ngasi gi notice window tv na sandok chaba numidangi manipuri pau matang asel loijare mideng tabiri ba pumnong pu amuka hana khurum jari हक्चांग फन थमगे हायरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुन हेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग यावना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमुक करीगी चटलुगनी अखोगी मणिपुरदसु होगिक्ति अवांग थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पताप युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकुपम रोल गिदमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इम्फाल ईस्ट लेंगसिन बिरउ नत्रगा अखोगी फोन नंबर 6909390666 ता कॉल तो बिरउ